السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان عزيز ام دي سال برنامه کا خویدن ده بهاورانه امید به برنامه و ده انشالله جپی ویم بچوک پی و هفتمین بهاورا بخوینن خدا تعالی استفاده ما زیده بکه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پی و هفتمین اگر دخوازی زانه بی آمنتو بالله و بالیوم الاخر چقاس قدر دو حب تلصمن قیمتدارن و ده حب کلیدن مسئله مشکل مانیدارن و چوا حل دکن و طلسما مخلقا عالما گردونه و چوا و دکن جروح بشر در سعادت و هبونه و توکل و التجا خالق خواه دگل صبر و سؤال و دعایا رازق خواه دگل شکر چقاس قدر دو حب درمان و تریاکن منفعت ترن و گهداری کرنا قرآنه کتنا بني حكم وي كرنا لميجي تركا گناه مزن دريا أبد الآباد ده چقاس بلات مهيمن بقيمة روناقدارن زاد آخرت نورا گورين اگر دخوازي وانا ظانبي لفي چيروكا پچوكا تمثيلي ميزك گه بده ده زمانك ده عسكركي ده ميدان حرب و امتحان ده و ده دورانا كارو زرار ده کت وضعیتک ضعف خراب و هاکی راست و چپ دو آلیوی ده به دو حبرینن کور و غدار برینداره و لپشت وی شیرک مزن وکا کو هجوم وید که لبند نوبتاره و لبر چاوی وی دارک ایدام چکان دیه چقاس احباب وی هنه و داروان ایدام دکه لپشت شیرک وقا کوی هجومی ویبکل بنداوی دسکنه و لپیشاوی جدار ایدام دانینه چقاس احباب وی هنه اوی کو جوان حس که هنه حوالی وی ناکه دوست وی اقربای هنه وانکا ایدام دکه وقا کوی دور ور وی ناکه جی و لهویاویه دگل حاله سفر کوی دریش هه نفید به اف بیچاره دنا وی ترسه ده به امید ده فکره جنیش کاوه ذاتک نورانی خیرخواست مینا حضرت خضر علیه السلام جراست وی پیدا بو جراغو وقا لوی حالی ده حبرین یک لملی راست یک لملی چپ ده حبرین کور و شیرک لپشت وی وقا کوی هجومی بکل بنداوی سکنه و دار ایدام جلور لویاویه لوی حالی ده صاب امید خوره ده فکره لوی وی وقتی ده مروه کی وقا خضر علیه السلام جراست وی و پیداد به و جراد بجه به امید نبه از دو حب تلصم بدمته تب علمینم اگر تو بدو استعمال بکی وان تلصما او شر اجتر مسخر و آموش ببه یعنی او شر اجتر بوقا خدمتکاره کی هم او دارا ایدامه جبو کیف و سیرانه ای ببه دارک خوش دارا هیلکانه هم از دو حب درمان بدمته تو خوش استعمال بکی او هر دو برینه تی راگرتی ببن دو حب چیچک لطیف گله بن خوش بین خوش گله محمدی علیه الصلاة والسلام هم از بلیتک بدمته او مرف جیراد بیجه او وقا خضر علیه السلام او خیرخواست جوی مروی جوی عسکری لوی حالیده جیراد بیجه هم از بلیتک بدمته بوی وقا تو بفری ریا سالکی تدروج کده بقدینی هم اگر تو باور ناکی پرچکی تجربه بکه حتی تو راستیاوی فهم بکی براجی پرچکی جرباند راستیاوی تصدیق کر بله از یعنی اف سعید بیچاره جویا سعید بیچاره جی ویا تصدیق دکم اد بجم قوسانه لورا من پچک جربان راستیاوی من گلک دی جنیش کاوه دیکو مروک خاپینوک دستاس ایاش مینا شیطان یکی ببخت قلش تو گلک زینت فانتزی صورت خملاندی مشروبات سرخوشکر هاتو درکت پیشیاوی سکنی پشتی کوی مروکا خضر علیه السلام جیران وان تشتی خوش کو پشتره مروکی قلش مروکی کو عجیبک فانتزی آراق و içki sarhoş perahane avji vaka şeytan birden dert keve jiniş kave derte peşya winake derte peşya winake
و جێڕت بێژە هەی هەڤال وەرە ئەم بە هەڤڕە سەرخۆش ببن کێف و زەوقێ بکن دڵگەش ببن و لڤان سوورەتێ کەچکێ بەدەو بنێڕن وان ئاواز و مەلۆدیên خۆش گۆهداریکن و وان خواردنên xweş û şêrîn bixۆn sual pirs ew merivê weka şeytan dipirse aha ev çi ye di devê te de tu bi dizî dixwînî ewî merivê weka Xizir aleyhisselam hinek tilsim dabûnê jê re got min bixwîne ez ê te hîn bikim tê ji wan tişta xilas bibî ew jî dixwîne şeytan jê dipirse ew merivê weka şeytan dibe aha ev çi ye di devê te de tu bi dizî dixwînî cawab tilsimeke dîsa dibêje dev ji van tiştan berde nayên famkirin ev tiştê nayên famkirin dev ji wan tişta berde em kêfa xwe ya hazir xira nekin sual ma ev çi ye di destê te de dîsa ew meriv dipirse ew eskerê birîndar jî dibe derman e caviya bavêje tu saxlemî çi ye te hê haydê zamanê çepika ye ew merivê weka şeytan jê re dibêje dev jî dermanî berde çi te hê tu saxlemî haydê zamanê çepika ye sual ha ev kaxizê pêncnîşan çi ye cewab bilêteke seneda tayinatekî ye cavan biçirîne vê heyama bihara xweş seyr û sefer bi min û te ketiye dibe û bi her fen û hîlebazî ji îqna wî re dixebite heta ew rebenê bêçare jî mîqdarekî mêla xwe dide belê însan tê xapandin ez jî bi destasek wiha xapiyam ev meriv nîşka ve dengek weka birûzkê tê guhêwî dibe zinhar nexape û ji wî destasî re bêje eger şêrê pişt min dikarî bikujî û dara îdama pêşiya min dikarî xakî û birînên rast û çepê min dikarî rihet bikî û sefera pêşiya min dikarî îftal bikî çarekî te heye dikarî haydê bike û nîşan bide em te bibînin piştî wê were bêje em kêf bikin na eger nabe hişbe ey sersem heta ev zatê semawiyê mîna Xizir aleyhisselam gotin û şîretê xwe bêje nexwe ey nefsa mina zamanê ciwaniyê Kenya ye lê îro ji kena xwe re digirî tabîrê Hezretî Üstâ çiqa xerîbin temaşevanê ezîz ji nefsa xwe re dibêje nexwe ey nefsa mina zamanê ciwaniya xwe de xortiya xwe de Kenya ye lê îro ji kena xwe re digirî ji nefsa xwe re dibêje bizan be ew eskerê bêçare tuyî û însan e nexwe li wê çîrokê de em ê xwe têxin ciyê wî eskerê bêçare wî eskerê birîndar her însan li ciyê wî de ye ew şêr jî ecele mirine ew dara îdamê jî mirin û zewal û fîraq e ku bi dewerana şev û roja re her dost dibên bi xatirê we xatir dixwazin hinda dibin me li wê çîrokê de temaşevanê ezîz gotiya yanî dara îdamê li pêşiya wî danîne çi qas ehbabê wî hebin li wê dara îdamê de têne îdam kirin dor were wî nake jî nexwe ew dara îdamê çi ye mirin e çi qas ew ê ku em ji wan hes dikin ehbabê me dostê me aqrebayê me hebin tev dimirin ji me re dibên bi xatirê we diçin ê rojekê dor were me jî ew her dû birîn yek jê ecza beşeriya cefakara bêdawî ne ew ê din feqra însaniya elemkara bêpaşî ne ew nefy û sefer jî sefera ji alema erwaha rehma maderê sabîtiyê pîrîtiyê ji dunyayê ji qebrê ji berzaxê ji heşrê ji pira silatê dertê derbas dibe riya îmtîhanek gelek dûr e yanî hêja ji alema ruha roja qal û belayê tê wisa heta ku ser pira silatê derbas dibe diçe ew seferberî jî demekî ew e ew her dû tilsim jî îmana bi xweda û roja axretê yanî ew her dû tilsimê ku ew merivê weka Xizir aleyhisselam di dawî nake yek jê baweriya îmana bi xweda ye îmana bi xweda û îmana axretê yanî piştî mirinê hayateka dinê malûm e di amentu billah de di nava şertê îmanê de yek jê jî baweriya bi axretê ye ku piştî mirinê Xwedayê Teala ê dîsa me rahike me sax bike belê
بوی تلسما قدسی مرن دبه وقا حسبك مسخر مینا براقك منور حكي اهل ایمانه در دینه زندان جهانه دبه بوستان جنانی یعنی دبه بخچه جنت حضور رحمانی جبر ویکو انسان کامل اوه حقیقتا مرن دیتنه جمرن حس کرنه یعنی مرن لوی جوی دنیای مدردخه وقا حسبکی وقا براقکی جوی دنیای او انسان مؤمن وان دردخه وان پیش غصوارد که سرسری غصوارد که وانی که دبه بخچه جنت یعنی اوه کو حقیقتا مرن دیتنه فهم کرنه او مروه کو حقیقتا مرن دیتنه فهم کرنه جمرن حس کرنه پیشیا کو بمرن هیجا مرن نهاتیه خواستنه کو بمرن هم زوال و فراق ممات و وفات دارا ایدامه کو مرور زمانه به تلسما ایمانه دکوین صورت واسطه سیر و تماشا تزه تزه رنگارنگ چشید چشید معجزات نقش صانع ذوالجلال خارق قدرتاوی تجلی رحمتاوی به کمال لذته نخواه اوجی دبوقا تماشاگاه که بله وان عینی که رنگ نورا روژه نشان ددن وان عینی که رنگ نورا روژه نشان ددن تبدل و تازبون وان گوهرتنا پردا سینمای منزل هی خوشتر هی رندتر تشکیل دکه او هر دو درمان جی یک جی توکل و دگل صبره خواسپارتنا قدرت خالق خواه اعتماد لسر حکمت اویه برا وصانه بله او مروه به تذکره عجزه به پصول عاجزیه خو بسپیره خودان امر کن فیکن سلطان جیهانه جی چه فکاریاوی دبه چه به جی چه دبه بپلکینه لورا د مقابل مصیبت هری شدید ده دبه انا لله و انا الیه راجعون بقلبك مطمئن اعتماد دکه برب خوی رحیم تماشاوان عزیز خدای تعالی مالک امر کن فیکنه یعنی خدای تعالی وقتی کود بیجه چه بوه چه دبه جتشتکی را بتنه هما بیجه چه بوه چه دبه امر کن فیکن دو قرآن کریم ده در باست به خدای تعالی مالک امر کن فیکنه اوه کو تذکر عجزه یعنی عاجزیا خوزانه به او خو بس بره وی خدای تعالی کو امر مالک امر کن فیکنه کاجی چه دترسه یه چه منت دیگه زانه کو اوه کو خو سپارتیه یعنی خدای تعالی مالک امر کن فیکنه چه بخوازه جرا بیجه چه به او تشت چه دبه و صادبه و تشتك وقت ورا سريوي ناكي دبه إنا لله لبر مصيبتك البر منك إنا لله وإنا إليه راجعون دبيجه بقلبك مطمئن اعتماد دك برب خوي رحيم زانه خدای تعالى رحيمه زانه كو تشتكي عبس ناكي كو هناك بمرنجي عن مصيبتك جواره ديسا حكمتك تيدهيش لو ما خدای تعالى شانديه حاشا خدای تعالى ظلمي العبد خواه ناكي اوجي دبه إنا لله و إنا إليه راجعون يا ربي امشتاهتنا ديسا اميدا غرنا باته بله عارف بالله يعني اوكو خدای تعالى ناس که ناس کی روخ خدا جه عجزه جه خوفا خدا لذت کرتنه تماشاوان عزیز چشتکی غریبه يعني ترس لظاهر ده لبرچا وقا چشتکی نباشته خویا کرن لبله اوكو خدای تعالى ناس کن عارف بالله او ولی خدا جه عجزه يعني كوخا بقوات بينن وجه خوفا خوده جه ترسا خوده لذت تصدينن بله ده خوفه ده لذت هي اگر زاروكك يك سالي عقلوي هبه وجه بپرسين حالتي هر شيرين بلذت كاچ وقته زاروكك يك سالي كو عقلوي ناكي هبه وجه ورا پرسين كا او حالتي هري بلذت چو وقته بلکی بیجه دما عجزا خواه ضعفا خواه فهم دکم جشیقاما شیرینا دیا خواه دترسم دگرم خودیسا داویم سنگاویا شفقتکار یعنی کوزارو که عقلی ویناکی هبه کوجه ورا پرسین بیجه کاچ او حالتی هری بلزت چیه بیجه وقتی کو از عجزا خواه ضعفا خواه فهم دکم و سیلا شیقاما دایگا خواه دترسم لیول دیسا از خداویجمه سنگاوی شفقتکار تماشاوان عزیز او در پر عجیبه یعنی هر کسی ملدورا خود دید که
زاروک هنه خوارزی که مهنه برازی که مهنه یعنی وقتی کوش دیا خود ترسن دیا وانیکا دایکا وانیکا شماقه که لوانیکا خجی بگرینجی دیسا دچن خداویجنه سنگا دیا خواه ناشنه با کسی دن هنگی دیسا دچنه با دایکا خواه چمکی شوقت زانم کو دایکا وانیکا دنیا ده ان صاف ام پر دایکا وانیکا جوانیکا هست که او شوقت دایکی هی او شوقت دیسا وانیکا دکشینه سنگا خواه حل بکی شوقت تمام دیان تماشاوان عزیز یعنی شوقت تمام دایکان آنجا لمعه کی تجلی رحمت آویه تمام شوقت دایکان کو ام بدنا هذه آنجا وقع لمعه کی تجلی خدای تعالی تجلی رحمت خدای تعالی خدای تعالی هوقا کو شوقت وینا که جعب دیوی رهه جبر وی کو انسان کامل ده عجزه ده خوفه ده وصل لذتك ديتنكو جحولوا قوتا قوة بشكلك عجيب تبري كرنا بعجزه خوافيتنا خده عجزو خوفه شخورا كرنا هري شفاعت كارو مهتروان هما درمان دن بشكر وقناعات طلب دعاية واعتماد رحمته رزاق كريمة بل او جواد كريمة روی عرده كريه صفرا نيمتان وداية تعالى روی عرده كريه صفرا نيمتان وهيام بهار كريه قفدا قلو چيچكان ودانية بر صفرا نيمت ولسر راشان ديه كريه زيافت جي مسافر ويغه فقيري وخزاني چواد بأيش وألم وگراني يعني او خداية تعالى كو روی عرده کریه وقع صفرا نیمتا شکیره جماره انسان ره یعنی کو اف میوان یعنی انسان فقیری و عجزیاوی هبجی جرد به علم و گرانی دبیش نا چونکه خدای تعالی هوقا رحم و کرم و ایناکه فره و دنیای اوه کائنات جماره وقع صفرا که راخستیه بلکه فقر و احتیاج دکوه صورت اشتهاکی خوش د شغله وقع اشتهای کو فقیری زیدت که جبر ویه کو انسان کامل بفقره کرنه فخره یعنی بفقیریا خو فخر کرنه زنهار غلط فهم نکه فقیری او کو فقیریا خو جی خدا حس بکه فقیری او کو فقیریا خو شانی خوده بکه خو البر خوده فقیر ببینه جیرا لاوکاری بکه نه او کو فقیریا خوشانی خلقه بده خواته خوازیتا پارسکیه او بلیتو سنجی او مروه وقا خضر علیه السلام بلیتکو سندک لوه چیرو که داوی عسکر بریندار او جی دسریده لمیجه ادایا فرائیزا ترکا کبائیرائه براوسانه بله بی اتفاق همو اهل اختصاص و مشاهده و اهل ذوق و کشفه دوی ریا ابدی ده ریا دریج و طاری ده زاد و زاخره نور و بوراق آنجاخ به امتصال امر قرآن و بروا جقدخ ویت قزنج کرن او چته کو قرآن کریم قدخ کریه گوتیا وان تشتا نکن کو مرف جوان تشتا بروا و او تشته کو امر کریه خدای تعالی قرآن کریم ده گوتیا وان تشتا بکن وقتی کو ام موسان بکن ام جوان تشته قدخشی براون انشالله لریا ابد الآباد ده دوی ریا دریج ده جمارا ابوه نورو بوراق نخواه فن و فلسفه صنعت و حکمت دوی ریده پنج پره ناکه روناهی وان حتی دوی گوره نخواه ای نفسا منا تنبل کرنا پنج وقت لمیجه ترکا حفت گناهین کبایر چقاس هندک و سوکه انجام وان فیکین وان فیدا وان چقاس مهمه صعب بقیمته اگر عقل تهبه خرا نبوبه تفهم بکی اف چیروک و اف درس اگر کو عقل مهبه خرا نبوبه انشالله کرنا لمیجه و ترک حفت گناه کبایر و نتیجه وانکا چقاس خوشه باشه چقاس صعفه چقاس بقیمته انشالله تفهم کرن و او شیطان و مروه تتشویق فسق و سفاحت دکه جوان را بیجه اگر هون دکارن مرنه بکجن زوال جدار دنه ایزاله بکن یعنی خلاص بونه جی دنیای راکن اگر هون کارن یعنی گره مروه نفس و شیطان خوره دایما وصا بیجه
جی نفسا خوره جی شیطانی خوره مرف بیجه اگر تکاربی مرنه بکشی اظامم کو از نامرم و زوال جی دار دنه ازالب کی یعنی او لذتا کو ادستینم خلاص نبه عجز و فقره جی بشر راکی و عاجزیامه و فقیریامه جی راکی چاراوی هبه در گوره بگرن کو چاره جی هبه در گوره در مزلا جی در قبره جی بگرن haydi bijin em guhdar bejin em guhdari bikin ma ku çare hebe bejin em guhdari bikin eğer na çare nine hişbin di mescida kebira kainat ede Kur'an kainat ede xuyne em Kur'an'e guhdari kin buwe nure nurdar bibin bi hidayeta ve ameldar bibin em ve dikin ورد زمانی خو بله پیف اوه پیف قرآنه جویرا دبین او حق دبی جی حقیت حقیقت نشان دده نور حکمت بلادته خدای تعالی بکه نصیب متوا تماشبان عزیز کو ام کاربن قرآن گهداری کن او امر قرآن دا درباست بن ام بجیبینن و او چشتی کو قدخ بونه خدای تعالی گوتی وان تشتا نکن چی ام کاربن خوی وان تشتا دور بکن و ام جوان تشتا براون دعا لپاشیا و پی و دهه انشالله ام و دعا جی بهاورا بخوینن و ام برنامه خو خلاص بکن اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان بنور القرآن والإيمان اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك فاجعلنا من المتوكلين عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا واحفظنا من حفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك وسراج وحدتك في كسرة مخلوقاتك وكاشف طلسم كائناتك ودلال سلطنة ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنوز أسمائك ومعلم عبادك وترجمان آياتك ومرآة جمال ربوبيتك ومدار شهودك وإشهادك وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين آمين تماشاوان عزيز حتى برنامه قادن بمینن دناوا خیر و خوشیه ده امانتی خود بن